in hi Sunday ania hi kan na tho na mun ani so lai so waiting area na so tason main gate ania hi dan office oma hi transportation kan ambulance nia chuan tuna hian hei ma hi chu ka tilang thei lawa dam no pakhat chak chak tu ko pona he ka chwa puya kot vela kan pangkwal vel mấy ni he chumi pa chan nei na thona hun te lo la ti lang lawa wangin hun ti lang be mấy ni ki lai ki achunga khan ne mi ke ma ka thona mun tak hi chu fourth floor ania level 4 level 4 changin kan chuk wang ai hi back door lama changin kaldona do you want to go back already? Yeah. You want to go back? Okay, let's go from this side. Here parking area nya Sunday ni bangin voin chu he are khop me tu manom lawa office pa ngai po ain khara chu wang chuan parking area po tu ma park tur nam lo ni hi so ta son kan lut phei le nga phei le don ya kan tho na mun te o te hian hi entrance ang chu ania tai to ve ma se Christmas tree te lo lom a se Chinese New Year decoration ania hi chu la ya hianin garden oma so lai so kan MPH kan hall ania chuan he lai hi day activity area center day activity center kadina ania he lai hianin juice lai mai tur oma he shui he tiang hian fresh juice ania tihan orange juice hi tuitel mi alawin pakhata hianin pumnga velain sor chwagan nakina kalau la tilanga hian hei tar thalang mirror angina om ve ka chung he lang them shila the Sunday activity center hi chu daily aron kal thin te omna nia alang chang thei lo thim em mai chu ania chuan he ta hian kan tilang lo ka nge achung hi chhong dan ki ti hian color in trena mo ke ma ni hi ta purple deuh khi ani hi kan level chu chuan kan lut chho anga weekend ani wangnia he lai hi screen hi weekday sa chuan in on amo tuna chuan engma mo to ro om le mi lawa re chuak mai ni dang ang lo takin weekend hi chu hi khiti hian mu thiam em chuan hi kan elevator kan chho na tur ania okay up you press okay very good chuan mahika tilang thei lawa you press number 4 you search for okay only one time all right that's good okay wait okay chan chu andam lo te hi
ti nan phan lawa ni wangin nan hi kan ti lang mai thei lawa chan hi o kan thona floor chu nia so lai san room oma room dan te kan lo te lawa ti hian hi room 1 ania helai room hi chu ala all veka tuman lem lawa chuan helai hi kan clock in na ania chuan helai hian khum oma activity area a boka chuan sawtah sawn kan phei le la hi wheelchair parking area ani le ni da rup mai chuan tahan room dang le ani he an mu thi chanin kan khar pui vek le he activity area pakhat le nya oi an thut awangin an hmel ka tileng thei si lo ka tilang chen thei lo la hi pantry area nia mo hala hi tahan kan tepa kan honganga ta hian oven oma fridge boka chuan tahan cupboard tahan induction helai chu staff cha kan lo theia tap card la ngai wangin ayan kitchen oma an thleng te dahna nia lamahan male activity area ta chang pakhat che lo chu ni he an chhun muthun ania an mu veka TV oma lai he male room ania chuan sawtah sawn boka visiting area nia sawtah sawn nursing station mangara visiting area han dam lo le visitors an oma kala thei lawa nakina chiang zokin karon la le ang chuan helama hian helai hi laundry area ania bedsheet te blanket te dahna ania tahan staff toilet oma helai hi lockers staff lockers ania hian hei store room stock room ania hian kan stock room oma hei right son son helai hi room ruwa kanya room kan level hi a hon thar ni wangin room ruwa khila tam khop mai he helai hi wheelchair parking area khan ni le hi solam sora le lam sona chena kan kal phaina khanya hi opposite cha ania helam room ho hi chu ala ruwa veka lai hi activity area pakhat ani le chuan hemi room hi isolation room atana kan hman ania covid positive te kan lo om le nol thina wang hian tayanin kan da thina ma se to na chane toma kan lo wangin ruwa ani le ti hian hi kan nursing station chu ni hei chu Instagram ve da han kan lang zo zo to ni to ni thena hian medication trolley nia khate external internal medication nia chuan takhian whiteboard oma tahan locker
Ini stethoscope, stationary items na pen charts dana niya lahan fridge dambe dana fridge oma chanta chutna chanta yan printer oh so I saw filter omna niya Dito zong ka ni